aja lalo tak capai ria senge asu jangan aja lalo tak capai naria senge asu jangan reko pura kina toa mace toki ujangan punna eroko inake mae ko ribalak naku sare yang kojuku mu panik ribalakmu ilmu gini situ cepi anak darah mulam peke siwani purana kawin anak darah mulam peke siwani purana kawin nate me wilakai nana jambangi kasor lakai to pagajasi pak nade nalu demi sulara nana teme tu iale nana palao pasae Elo Malayu nasi ya. Hati-hati memilih hati, jangan sampai salah hati. Hati-hati memilih hati, jangan sampai salah hati. Nanti kamu sakit hati, lama-lama patah hati. Lama-lama patah hati, mati di bawah pohon jati. Nanti dimakan alati. Elong gini sih capi ya. Anu rena indot damisa, mak baju kosa ilau lisa. Anu rena indot damisa, mak baju kosa ilau lisa. Parita sa jampu tasa letu lisa minungesa. Naturungi bawa pusat sana lisi pole lisa buah mana tapalasa tapasi bawa lasa. Buang tapalasa. Ko pasi anu na ro cerita na yero tahu melo masa sa tempo ta melo dia oh iya ro ah ya. Tapi aku tuh mi salah bongko makor kampuk ro tapi dia tuh mana aku mana makun capi ya. Iya tuh makun se sak sapo ya. Si bongkrak rahasia mah tuh kepada nama makun biasa biasa ba Imi nama siri, bongkrai kongkoran mi kalingai. Tapi iya to mi makwa, Iya. Jadi ingkak perobu, iya bujung ke salah bongpo masalah kan? Iya. Untuk makun rek permasa sak sifat lu macurita. Iya. Tuling itu, denita kak. Iya. Makan kak kursi di capi janda wah cantik pak. Anu kak jadi orang. Wah, dihurut terus mah senang. Jadi maka daya rosi di maroko-roko Aku dangi ro janda cantik Iya. Nasang padakun rek. Mari nas ni kemudian malakai. Nah dua talu ni wasang melori kono mati tu ni wasang lakai mu. Ya. Ya maka dia makai cantik. Ai. Dia je ya kapas sapu ule masih lengi pamu. Iya. Angkat to sak di lau puji ngi. Ya. Maka dia rumah cuma gimana hewas ngi mu puji lakimu. Ya. Nah dia mulai masih lengi nasa. Iro sak ditakule malupai ipamu sapu konanu kak. We nama roki mato sak dengan nailala. Adaku garong maroki ya bat yero makai como mas ai dek tu sinakwa ti ai pamu ya sa dio cacane pamu konalai namo kematangan ya la namo more mak pacu to leceng ya jadi makai makai doko ya pada lear pada norone ya to sapu ya nasang konalai ti cangi pamu si minggu ni to matu purana la dia pada sikiba iya di sana mu baka bah papa aja masuk kita ya pa aja ya ati gila utang bisa mana tuh naik mu pawe macam bos mai getina nenek ta hah nenek ta geti nenek tadi lo ya nalaman pantas sih ke arkas dia pegang muda api apa ya arkas tau macocoan gitu sapu murukku kira saya ngurung dia na isapau maka siakan ide on rotua aku na tahu bayangkan nih bawa nuli itu kamu muda api ku serang ngasih ratau iya lo dapi mana ya mbok kau dia mata balik memang mah lah geti na nenek tadi lo angka para tuh aku gagak
Iya teku pajasenge andriku palet malo napi mari ina pina mari laleng akan re pale andre natan si tanekas mau ben ramak goliling andriku to malo nada retipu ina darat tipu pala selupa palelaupa ajatan si tanekas mako meru getik-getik nan ini teriolo capi Ya naruh anu jaru nange terlambat. Itu lah cara mereka terlambat nange kaget tuh. Oke. Ya. Wah. Ini ada apa ya waktu aja. Oke itu jambatan lah woi. Antari pada ki otot kor. Ya. Iro pahalang lak ka capi. Mana kasih dupai Pak Bindi pangotot ko tangana. Ya. Degan olah silesera. Ya. Maka dari Pak pangotoe. Anu. Pasoro Bindi mo. Ya. Maka dari Pak Bindi. Iko pasoro to mo. Ya. Misamu ke Bindi. Ya. Honda kiki 90 tema. Deka per 9 soro. Oto e mitra sa per 9 soro. Iya ro palek pangoto. Ya rekas. Ya. Masiri pasoro to nah. Nasabak polisi nalurang kroyase mai ka. Ya. Maka dari pangoto iya ke ya padarne mutaja pasoro to pura den lau pasoro to ku. Ya. Nama ulu. Baik, makire kering Pak Bindi. Nanori bindinna. Na papiring bak ban ko yasik naulunna. Ya. Asang katulu tu capak na bak ban Pak Bindi. Ya. Na papir ko yasik naulunna. Na sakotja ko pasoro otomu Pak. Napa na melomita. Ya. Apa cili ulu na polisi polik foto. Nasang agak aja meleri tepa ya. Naso, anu Pak Bindi me pasoro. Cepat, makanya cepat bang aku. Tahu polisi? Matau tahu acu. Masa itu kemana gati-gati itu sopin bos? Gati-gati Petrana. Gati Petrana. Nalaman ngarkas. Baru gotong iya. Wah. Kali gati-gati Petrana riolo iya nak kasih tahu masorat dek endang iana andi tahu masuk tangin doku tengah bokui tangin doku namanya tengah boku deh enda tangin doku